U čovjekovom životu je izvesna samo prošlost, jer sadašnjost ne postoji, a budućnost će tek postojati. Zbog takve neizvesnosti svog života čovjek nije prestajao da razbija vrata ćutanja na velikoj i tamnoj tvrđavi sudbine. Uznemirenje i strah na zemlji dolazi samo od nečeg što čovjek sluti, a uvijek sluti samo ono što je strašno. Zbog toga su i sujevere bile jače nego vere. Vere, kao što je hrišćanska, počivaju na načelima božanske pravde, a sujevere se osnivaju samo na osjećanjima straha od fatalnosti. Za hrišćanina je verovanje u čudesa značilo verovanje u čudesa Božja. Ali je za paganca to verovanje značilo samo verovanje u mračna i fatalna čuda u prirodi. Zato je svaki čovjek prorok, jer po ceo dan proriče ili sebi ili drugom. On proriče malo i veliko, dobro i zlo, pravo i nepravo. Ovo će se dogoditi, a to neće. U ovom ćete uspeti, a u tom nećete. Tako šapuće svaki čovjek na kojeg naiđete putem ili kojeg sretnete na stepenicama. Ko zna da ovaj nagon za proricanjem nije možda naš najbliži dodir s Bogom? Pola čovjekovih razmišljanja su načinjena od ovakvih zidanja ni na čemu. I ono što ljudi zovu svojim idejama nisu u velikom broju ništa drugo nego osjećanje i takve proročke obsesije. Najzad, dobra polovina cijele ljudske energije ide na pregnuća koja su ponikla samo iz himera ove vrste. Avantura je urođeno pijanstvo svih inspirisanih ljudi i ljudi snažnih po karakteru ili po duhu. Svet ima prirodnu potrebu da uvijek ide za nečim što je samo naslutio, jer nikad obične stvarnosti nisu bile smatrane za potpune sreće. Sveta vatra, to je plamen koji osvetljava samo puteve onih koji stvarno ne gledaju kud idu, ali dobro znaju kamo odlaze. Niko se ne može osloboditi potrebe da veruje u čudesa. Kad ljudi ne bi verovali u čudesa, ne bi bilo velikih dela, niti bi život bio izvorom neprestanih ljudskih stvaranja. Verovanje u čudesa čak je više osobina moćnih ljudi nego slabih. Zato veliki ljudi uvijek izgledaju drugim ljudima kao manijaci. Oni odista ne veruju u nemogućno i nikad se ne osjećaju slabijim od onog što hoće da postignu. Proričući sebi neku mogućnost, čovjek zaboravi sve drugo oko sebe i svom silinom instinkta ide ka tom cilju, skoro zatvorenih očiju i pravo kao koplje bačeno u prostor. Pronaći sebi cilj, to je pronaći svoj put u životu i odmeriti svoje mesto među ljudima. To je istovremeno jedna čovjekova duhovna moć i njegova moralna dužnost. Jer ko ne pronađe svoj cilj, taj luta kao slepac bez očiju ili kao zločinac bez moralnog smisla. Između nas i našeg cilja postoji jedna nerasudna, ali sigurna veza, pošto mi nikad nećemo duboko poželjeti osim ono što istinski možemo i ostvariti. Naš cilj uvijek stoji u srazmeri sa našom krajnjom moći. Želja se začine bez nas, u odsustvu našeg razuma, koji i nije prava mera ni naše snage, ni tuđeg otpora. Najbolji su dokaz za ovo heroji. Njihova dela uvijek prevazilaze meru razuma. Heroji su ljudi izvanredni jer ne znaju za najveću ljudsku bedu,
za strah na svetu. Zbog toga heroji i stare legende imaju oružja po pravilu uvijek drugčija nego svi ostali ljudi. Čak najčešće imaju ona oružja koja su sami sebi skovali. Ahilu je oružje skovao sam bog Hefest. Srednjovekovni heroj Sigfrid ide u svoju avanturu protiv Aždaje koja čuva blago. On ubija Aždaju, a blago osvaja, ali zatim napušta blago da bi oslobodio Brunhildu. Cilj heroja bio je svagda izraz najveće čovekove sudbine. Ljudi koji veruju u svoje više sudbine uvek veruju i da su silniji od svih protivnika, a samo kukavice veruju da je od njih svako silniji i da ih sve teškoće premašaju. Postoje 4 velike bede čovekove pred životom. Slabost volje, lična sujeta, razočaranje i strah od drugog čoveka. Heroji života za ovo ne znaju. Ko ima mnogo želja, taj ima mnogo snage. Prestajanje želja, to je propast instinkta i prva smrt čovekova. Apatija i smrt, to je jedno isto. A želja i život idu nerazdvojno. Želeti, to je živeti. Uvijek pobeda duha dolazi pre svake materijalne pobede. Čovek koji ponovi sebi svoju želju 100 puta, on zatim izgleda sav od nje izgrađen, a to je pravi put ka cilju. Zato su sve duboke energije proizišle samo iz dubokih himera i proročanskih obsesija. Cezar je pobedio u Galiji, a ne rimske legije. A Napoleon je na Austerlicu bio jači od obe vojske koje su se borile.